nizeye ko mwagize icyumweru cyiza nshuti bakunzi ba Radio Urumuri namwe mwese mutumva aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda wo ku cyumweru itariki 21 Ugushyingo umwaka wa 2021. Aya makuru muyategurirwa kandi muyagezeho nanjye Fabiane Mwita. Reka mbanze mbagezeho ingingo z'ingenzi ziyagize. Umunyamakuru Stanislas Ndayishimiye ukomoka mu Burundi akaba yakoreraga ikinyamakuru cy'Ubufaransa RFI yitabye Imana. Inzego z'ubuyobozi z'u Rwanda zemeza ko ku mihanda hirya no hino huzuye abana basabiriza mu gihe bakagombye kuba bari ku mashuri. Umushinga wo gutera ibiti ku masambu yo kwa Rwigara warahagaze nyuma yaho Adeline Mukangemanyi Rwigara atabarije arabidusobanurira. BBC yahishuye aho Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahishe akayabo k'amamiliyoni y'amadolari mu gihe yari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru uyatunganirizwa muri studio za Radio Urumuri na Aloys Simbunga akatugezaho amajwi n'amashusho bimeze neza. Ndagushimiye Aloys. Tujye kurero mu kanya ndagaruka buzaniye amakuru yose uko yakabaye bawumva kakananga ka Radio Urumuri. Aya makuru reka tuyahere ku nkuru ibabaje y'urupfu rw'umunyamakuru Stanislas Ndayishimiye wakoreraga ibiro ntaramakuru by'Ubufaransa RFI. Inkuru y'urupfu rwa Stanislas Ndayishimiye yatangajwe n'urubuga rwa RFI Radio France Internationale. Stanislas Ndayishimiye yakoreraga kuva mu mwaka w'1993. Stanislas Ndayishimiye yarazwi cyane mu gutegura amakuru mu rurimi rw'igifaransa cyane cyane arebana n'akarere ka Afurika. Stanislas Ndayishimiye akaba atabarutse afite imyaka 59 y'amavuko. Aruhukire mu mahoro kandi twifatanije n'umuryango we. Dukomereze mu Rwanda. Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ngo hari abana basabiriza ku mihanda. Aba bana bakagombye kuba biga. Umugenzuzi w'uburenganzira bw'abana mu rwego rw'igihugu mu Rwanda arasobanura ko aba bana bashorwa mu ngeso yo gusabiriza ku mihanda n'abantu bakuru harimo n'aboherezwa n'ababyeyi babo batitaye ku ngaruka mbi ziba kuri aba bana. Kuki nta ngamba zifatwa n'inzego zibishinzwe aba bana bakajyanwa ku mashuri? Evariste Murwanashyaka n'ukuriye urwego rw'uburenganzira rw'abana mu rwego rw'igihugu mu Rwanda yaganiraga mu kiganiro ejo cyaciye ku Ijwi ry'Amerika aravuga iby'aba bana. Bamwe mu babyeyi bo mu karere ka Gicumbi baravuga ko bababajwe n'imyitwarire ya bagenzi babo bakoresha abana babo mu gusabiriza nk'iturufu yo kubona amaronko, ibyo bavuga ko bikwiye gucika hakimikwa kubatoza gukora. Umugenzi wacu Ishimwe Honore yatembereje mikoro ku baturage batandukanye nk'uko babimutangarije. Iyo abonye umwana ashobora kumugirira impuhwe kurusha uko yakazigiriye umuntu mukuru, bityo ababyeyi bakifashisha abana. Iyo mico ntago yagakwiye rwose. Ubundi inshingano y'umubyeyi ni ukurera umwana ukamwitaho bakakuza. Ubwo koza umwana gusabiriza wataye inshingano y'ababyeyi. Toza umwana gusabiriza ntabwo mu muco w'Abanyarwanda. Tukizana twabasha guha abana ibibakwiriye byo gusabiriza. Ushaka nko guhingira umuntu, uwo muhinzi ni 800. 800 yaranguje voka.
cyangwa imineke bya kuzamuka kugeza ku rwego kugira ngo umwana atajya gusabiriza cyangwa nawe umubyeyi ngo ngo ajye gusabiriza. Turabinenga cyane. Umuco ugayitse cyane bitavugwa, ntabwo byagakwiye kurangwa muri uru Rwanda. Kugira ngo wigishe umwana kujya gusabiriza bakakwiye kumwigisha gukora ukamwemeza ko gukora aribyo biza mbere, ahubwo ugatekereza ngo ngiye kugenda niba ari ukujya gutunda ifumbire nyitunde nyijyane mu murima, ese umwigishe ngo dore mwana we kugira ngo umwana atere imbere agomba guhera kuri aka kazi akagera kuri aka, ariko katarimo gusaba. Ababyeyi bameze gutyo ndikumva ngiye nabanenga. Ubwanjye uruhare natanga, numva watoza umwana mu bwana bwe, urugero ukamutoza kujya mu ishuri cyangwa se nimba byanze ukamutoza gukora, hari imirimo ibiriho akajya gufasha mu rugo. Nuko nyine gusabiriza ntabwo ari byiza, nk'umwana nyine yatangiye asabageza nta kintu yageraho. Iyo myitwarire y'ababyeyi rero bashuka abana ngo bajye gusabiriza, njye numva ariko akubundi babaratubiye ngo dukoramo ku mufuka tukanga, ariko wajya kureba ugasanga nimba umubyeyi abwiye umwana kujya gusabiriza tubone icyo turya kandi afite amaboko n'amaguru, nkumva iyo myitwarire idahwitse. Nyine uwo mwana akura azi ko ibintu biboneka ari uko byatanzwe babisabye, aho kugira ngo bishake mu maboko ye. Nyine akumva ko buri wese abona icyo kurya cyangwa icyo gukoresha agisabye, akumva muri we nyine n'ubundi atabasha kwikorera ngo yishakire icyo cyamutunga. Rero ko mbibona mba numva bidakwiye pe, aho kugira ngo babohereze gusabiriza mba numva ahubwo bakora bagakora cyane aho kugira ngo babohereze mu muhanda. Ntabwo yakwigeza ku kintu kuko ashobora guhura ari impanuka ese bakamugongera mu muhanda. Hakubeshye hari uwamuha akamuha ibindi bitari ibyo kumugirira neza. Muco nyarwanda ubundi ntabwo gusabiriza byemewe. Gusabiriza ntabwo ari byo, akagombye kujya mu murima agahinga, nimba ufite agahinga nimba atafite akareba bagenzi be bagakorera bakajya kuyakorera mu murima w'abandi bakayakorera amafaranga ariko batagiye gusabiriza. Tukamagana umuco wo gusaba. Umwana bishobora kumugiraho ingaruka kuko umwana iyo asabye ubwa mbere n'ubwa kabiri bimugiraho ingaruka bimugirira kumwica mutwe, ntiyige neza amashuri, ntagerageze ku buryo kuba yakora, kumva yuko ikintu kizamutunga ari ugusabiriza, ariko bibaye byiza nuko yareka gusabiriza ubundi agakora, nicyo cyiza. Gukoresha umwana nk'iturufu ntabwo ari byiza, ni umuco mubi. Urakomeza kumva amakuru mu Kinyarwanda ya radiyo Urumuri. Nyuma yaho Adeline Rwigara atabarije ko iwe hacukurwa imyobo, yavuze ko byarangiye umujyi wa Kigali umwandikiye ibarwa umusobanurira ko bashakaga gutera ibiti mu nkengero z'umujyi wa Kigali mu rwego rwo kuwugirira neza. Inzego z'umutekano ngo zarabagose nk'uko Adeline Rwigara abivuga mu gihe yari kumwe n'umunyamakuru wa Pax TV. Ibiti ariko ngo ntibyatewe, emwe ngo nta n'imyobo yacukuwe ku yandi masambu usibye kwa Rwigara gusa no kwa nyakwigendera Mirimo. Madame Mukangemanyi ati barashaka gusibanganya izina rya Rwigara. Ese kwa Rwigara baraburana nande, imanza zizarangira gute? Madamu Rwigara ategereje ubutabera ku Mana. Ni ikiganiro yagiranye na Jean Claude Murindahabi kuri radiyo Urumuri no kuri RSP Info. Tumwumve. Murakoze. Nyuma yaho nk'uko nabivuze, nyuma y'uko mbitangaje baraye bacukuye, nibwo ku mugoroba ukurikiyeho ngira ngo ibyo narabibabwiye ko aribwo banditse urwandiko bavuga ko ngo bashaka kurimbisha umujyi, ariko barwanditse barabitangiye ari uko nabivuze. Ikindi rero nyuma yaho cyabaye ni uko ntabwo bongeye ngo bagaruke babisubiremo, nta n'icyo bongeye kumbwira, nta n'ubusobanuro bundi bigeze bamusibye urwo rwandiko bohereje. Numvise gusa muri iki gitondo cyangwa ejo nimugoroba simbizi, numvise ko ngo baba barazanye ibiti bakabitura imiba y'ibiti bakayitura hano hafi y'iwanjye, ngo hakaba hari aho babiteye ariko hatari iwanjye. Cyakora ku kanjye nkabona ko hari ikinamico kuko bari babanje gucukura iwanjye gusa, aho ngo bahacukuye nyuma
uko bigaragara nakoze si uko bigaragara nibyo kuba hacukuye inyuma ari uko jyewe maze kubiyama. Niba rero bafite gahunda yo kuba bagenda n'ahandi hose simbizi. Iyo gahunda yo gutera ibiti iyi leta yenda ishobora kuba iyifite koko kubitera ku mihanda, ariko ndumva kurimbisha umujyi atari gutangirira iwanjye mu Kiyovu, iwanjye gusa kwa Rwigara bariho baza gucukura, ishobora kuba ihari ariko nta ibyo bari bakoze. Hari izindi gahunda uko bigaragara bari bafite simbizi. Mu kandi gace k'umujyi wa Kigali n'ubu hari umuntu twicaranye twasenganaga, nta na hamwe rwose umuntu wese ahubwo ndabimubwira akambwira ati ibyo bintu njye ntabyo nzi, gutyo uko mbabwiye ndi imbere ya Bibiliya. Kuko aba ari abatuye iyo hakurya, niba mwibuka amagaritsiye y'ino za Remera, za Kabeza, za Hehe, barakubwira bati ibyo bintu twe ntabyo tuzi. Niba rero biri no muri uyu mujyi hagati, ariko bakaza bakareba hahandi deja bariho batuburanye bashaka kudushimuta, akaba ariho babanza gucukura ibyo byobo, bakabanza bakareba hahandi bashenye hasigaye ibintu byasamye bahasize, bakajya muri iyo jaride akaba ariho bacukura, bakajya ku rugo rwanjye ntuyeho ku ruhande rwo hepfo no haruguru. Iwanjye deja ku ruhande rwo hepfo hari ibiti birebire cyane binagaragara cyane by'inganzamarumbo, bakaza akaba ariho bacukura. Ingo dukurikiranye nta biti bihari, ni utujaride gusa twegereye impangu, bakahatambuka. Ni ibintu bitumvikana na gatoya. Dusoreze aya makuru y'uno munsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, havugwa ko uwahoza ari perezida w'icyo gihugu Joseph Kabila yanyereje amamiliyoni y'amadolari abicishije ku bavandimwe be n'inshuti z'umuryango we. Amakuru yatangajwe na BBC aravuga ko BBC yabonye impapuro nyinshi za banki ubundi ziba ari ibanga zo muri Banque Gabonaise Africaine Internationale zerekana ukuntu akayabo k'amamiliyoni y'amadolari kacishijwe kuri konte za Joseph Kabila mu gihe yari akiri perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tumve inkuru ya BBC gahuza miryango. Impapuro z'amafaranga mu bisanzwe zitagenewe kudahagaragara zerekana yuko miliyoni ziharugwa mu mirongo z'amadolari yaturutse mu makori y'abanyagihugu yashizwe ku makonte y'Ibanque BGFI, Banque Gabonaise Française Internationale, canke mu bikorwa by'iyo banke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yari amakonte y'amashirahamwe yigenga atunzwe n'amacuti canke abafatanyabikorwa b'uwahoze ari perezida w'ico gihugu Joseph Kabila. Ikigo kimwe Sud Oil cari camushiki wa Bwana Kabila n'umugore w'uwundi muntu yariranywe na Kabila nk'umuvukanyi, caronse hafi miliyoni 86 z'amadolari avuye mu mafaranga y'igihugu. Mu nkomoko zayo hakaba harimwo ikigo kijejwe kugenzura amabanki, ikigo ca leta kijejwe ubutare n'umugwi w'igihugu wari ujejwe gutunganya amatora. BBC yabonye urupapuro rw'inyemezabuguzi canke fagitire yaturutse ku mugwi ujejwe gutunganya amatora muri izo mpapuro zo mw'ibanga zagiye ahagaragara, werekana ikiguzi c'ibikoresho ca miliyoni 1 gusa y'amadolari. Miliyoni z'amadolari yatanzwe nk'inoti mu ntoke yemerewe kuvanwa ku makonte y'amashirahamwe, ibiboneka nk'ibihushanye n'amategeko agenga ibikorwa by'amabanki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Kabila ico gihe ayo mafaranga yahererekanywa yari perezida. Ibi vyagiye ahabona ni igice gitoya c'ibiri mu mpapuro z'amabanki vyagiye ahagaragara vya mbere mu bwinshi mu buryo butari bwaboneke ku mugabane wa Afrika. Birimo impapuro miliyoni 3 n'ayandi makuru kuri miliyoni z'amayira y'ihererekanywa ry'amafaranga yaturutse muri iyo banke BGFI. Ikinyamakuru gitanga amakuru aturutse ku maperereza Mediapart
n'ishirahamwe ritegamiye leta rifasha mu gukingira ababaye ijisho n'ugutwi ku bugizi bwa nabi n'ibindi bikorwa bitemeye n'amategeko bakabitangira amakuru mu ibanga ku mugabane wa Afurika nibyo byaronse aya makuru bibifashijwemo n'urunani rw'ibigo bikora amatohoza ku mugabane wa Buraya. Ayo rero niyo makuru twaguteguriye kuri uno munsi wo ku cyumweru itariki 21 Ugushyingo umwaka 2021, ariko sinayasoza burundu nakwibukije ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Umunyamakuru Stanislas Ndayishimiye ukomoka mu gihugu cy'u Burundi akaba yakoreraga ibiro ntaramakuru by'Ubufaransa RFI yitabye Imana. Inzego z'ubuyobozi z'u Rwanda ziremeza ko ku mihanda hirya no hino huzuye abana basabiriza mu gihe bakagombye kuba bari ku mashuri. Umushinga wo gutera ibiti ku masambu yo kwa Rwigara warahagaze nyuma yaho Adeline Mukangemanyi Rwigara atabarije. Ibi nibyo yadusobanuriye kandi yanatubwiye ko no mu isambu yo kwa nyakwigendera Mirimo nawe bahacukuye imyobo. Bombi ari Rwigara na Mirimo bitabye Imana. BBC yahishuye aho Joseph Kabila wahoze ayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahishe akayabo k'amamiliyoni y'amadolari yanyereje mu gihe yari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagushimiye rero ukomeza gukurikira gahunda zose za Radio Urumuri, kandi nshimiye n'abandi bose batuma ibinyamakuru abageraho, harimo n'ibinyamakuru twifashisha. Ndi Fabiane Mwita, naho ubutaha.